Umbona le ndlo kuselo. Ambuza mafuna yawo. Yes. Right. Kusaba. Chi. Mali. Esala. Mali. Imali yesala. Anibameli ikhona izolo lokashaya khona namuhla. Oh, takawona nezu. Takawona. Ngokuthi usakala ifunzo nombona le ndlo le. Akumba maye. Takawona nzamnika athi imenhlalo nzamnika vele. Oh ha. Iwe, wajera zvezvo kuti unobva kuti hey varume vakaora salary inopiwa mukadzi yese. Nina handiti iyoyo. Nina handitomboiti iyoyo zvakanga. Ufungenza ipi for man? Chi? Ufungenza ipi for man? Aiwa, I'm not that kind of man vakapuza zvokuti unopuza zvokuti waswera unongo uchishanda uchidikitira kuindustry. Uchidikitira masimba handiti. Izvo so ndatova ne problem. Ndapedza pa ndohora, ndoti huma yese. Ndozvanoda ndita. Nina handiti iyoyo man. Izvo zvokanganwa ko. So wali imali yenze ngiyayifihla. Aiwa, iwe kana uchita sifuna imali uthembu, sifuna imali. Yes, you just tell me kuti babanyasha pari kudiwa mari yehufu, pari kudiwa mari yemunhu ndinokupa. Andikumbokupi salary yese wokuti ndizotanga kukumbira mari yandashanda. Ndozvanokuira ndite. Ndipo mari ndipo dollar yangu. So wena wasuthenga grocery. Mayasha. Unokuza wapi uthi toilet yethenga grocery. Mayasha. Imali sanyasha. Mana kutshela ukuthi kwenziwa njani. Mayasha. Uyahola uletha imali thina into esigcina ngcono imali mana mthe thina into esigcina ngcono imali and into esikwazi ukuthi imali funa niyahola letha sithenga grocery ndiyonoziva kuti mali inoshanda sei asauziva kuti mali inoshanda unike imali yakwazi ufuna imali yotshwala bese nginika imali ye-black lab kahle cause wena awusokugcina imali lesanyasha baza kudla ngendaba ze-black yes ndingayithembisa ndiyamani ndayishandira mayasha iwoda kundingwarira pamari yandashandira akuseyo yethu aiwa aungandingwariri mamari yandashandira inini ndatinini kaweda mari uzaphela umsebenzi uzakayisikhodwa njengakuqala kugcinwe yimi yokunika imali ye-black athi esimbuluzo lokuqala zokuthi ngani singashandi kana kuti ngayitambura ndakushande iyaphela icontract nale ndinokupa salary kangana maya chero kadembo kadi andimbokupi salary ndabona ngihle ngutshele manje ungabe usungicela imali ye-black lab yokubhetha azadila la ngamenzi ngiyakutshela leo ngawukudza ndimbokupi mali yesalary ndiyoneshande hamba ke alright uthenga impuphu lesitshele athi bokufunani hamba uthenga ke ithoda banyona le ehle kwenza nje amanye amadoda cut othe sesikhukhatha